Assalamualaikum görəmənlər, sizə mən bu ancal da söylədim. Hoşum bir ritm götürürüm babamız. Abis videomuza gittik. Hoşum biz katkanca tutup oturup bayındı şimdi çıktı. Şimdi kalkıp çıkmadıkken yeni ciddi çıktıkken Kristal Ece'ne karışık şöyle Kosaklar ayında çık. Bir kişinin Krisa olacak yine. Krisa diye bakanda şöyle polisi ötediklerini götürüyorum adamları. Chris yine müzikten bana kalıtsın bakın. Krisa diye bir kelime. O da güzel adam olsa. İyi kamera ne kuat. Ne yapmış günleri. İyi bol. Ben şimdi madem bir çıkmışım da. Oyun pagara. Ближний қарады екінші орынға салды мен. Күшті жақсы көремін. Екінші орынға салып қояйық. Olympus. Biraz skini nokta skonsizlikten nasıl skin. Os 180 176 olsun kidir. Olsun daha bırakmıyoruz diyorsun bu oldu spoktan güçlü. Os emaps nightman. Yeni güçlü emaps olsun. Os nightman. Yeni. Yine mikroskop çıktı. Training bence etkiledi. Sosun bir әңгімелер талқылап кетсек, негізі менде көп видео шыққан жоқ. Оның себептері де бар. Бірақ сіздерге маңызды емес себептер. Көп видео шыққан жоқ. Оның себебін айтсам, айта отырып кетейін. Мен bir hafta больница жаттым, содан соң bir hafta видео шыққан жоқ. Bir hafta видео шығарам ба деп ойлап едім. Және алдынан адам шықты. В общем, адам бар. 2 hafta үшін видео шықпай алды. Осы 2 haftадан көрініп тұрдым. Көп видео шығады деген үміттеміз. Уже бізде 16-17 подписчик. Сіздерге көп деген рахмет айтамын. Осы маған да подписчик бар.
Olsun değil biz değil. Olsun. Krisa Wolfsburg ve Ece oyuncusu kurtarıcı. Olsun next adamlar. Olsun dostlar, упал altmış video енді минсақ салат етіне лайк бас, комментарий жаз, подписаться кнопкасын бас, кетейік. Пока-пока, чао.